Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте «Вагаз» телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-Сызыкча-TV.ру сайтында. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вәгазь телевизион ачык конкурсын дәвам иттерәбез. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән 19 июньдә Зөлхиҗҗә ае башланды. Без мөселманнар өчен әлеге ай аерым мәгънәгә ия һәм аңа аерым әһәмият бирү кирәк. Ни өчен икәнен Мәрҗани мәчете имам-хатибы Мансур хәзрәт Җәләлетдиновның вәгазен тыңлап белербез. Muhterem, gaziz kardeşlerim, Zülhicce ayı kilip ciddim. Zülhicce ayı nasılsın ol? Niş kanut kerege, nişerge kirek, hacda citabit, kurban gayita citabit deyip, buna bu Zülhicce ayı in mübarek günleri, 10 günü Allah subhanahu ve teala bizden Kur'an-ı Kerim'inde de ayette, Fecr suresinde, Estağfirullah vel fecr ve layalin aşr deyip, Zülhicce ayında birinchi kunlar nechta kutib qarimsan, nishimsan degan aptiragan kishilarga bir deb turamiz. Ko'proq Qur'onni o'qirga, ibodat qilarga, tuğanchilikni uyg'otmasga, tuğanlar bilan aloqalashishga, mumkin qadar ko'proq ezgi ishlarga tegish. Chunki aning darajasi de nechalar tapqir orta. Ko'p tapqir darajasi de orta. Har bir ezgi ishlagan, xayrli ishlarga ishlagan uchun. Ama lakin şunda vaqtda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, bik sağ bulunuz. Mana bu günlerinde, Zülhicce'nin birinchi 10 gününde günah işlerden de saklanınız. Çünkü bir işlegen günah işi de nişime tapqır, onlar tüçe tapqır, binler tüçe tapqır orta ala. Bir günah kılanışasan. Anlarsın bu günlerde kubrak takbir eytirgiz. Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, ve lillahil hamd deyip, köbürek eytiniz. Barganda da, yürgende de, oturganda da, yatkanda da, maşinada barasımı, jayav barasımı, nişisimmi, köbürek, bu tekbir sözlerin eytirge kirek. Buna bu birinchi 10 günde uraza tutsağız degen, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bik hayırlı bu. Uraza tutsağız, bik acır sevaplı var. Salavatlar eytiniz, ibadet kılığız, nafil namazlarınızdan okuyunuz, tuğanlarınızdan olaşığız. Bu birinchi 10 gününde şu kadar köp mü yaxşılık işleysizgen, o sizge kireye katacak, özünüzge de katacak, balalarınızga da olacak, balalarınızga bir örnek bulup, tuğançılıkını, etiyen yeriniz bilen, apalarınız bilen, bir babalarınız bilen olaşsağız, balalarınız da sizge karab katacak. Bu şeriatta koşkan, hatta Gıbımın kişiliklik de şu. Ballarımızga tevfik, hidayet birsin, yurtlarımızga eminlik, tinçlik, mallarımızga bereket, denlerimizga selametlik birsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Шулай итеп, bir Зөлхиҗҗә айы өчен генә дә никадәр гыйбадәтләр җыела. Ул аерым гает намазы, ураза, хаҗ, корбан чалу, садака бирү һәм башка бик күп төрле гамәлләр. Бу Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән мөмкинлеге. Бүген вәгазь чыгарылышыбызны йомгаклау алдыннан исегезгә төшереп узабыз. Вәгазь телевизион ачык конкурсында 15 яше тулган һәркем катнаша ала. Вәгазьне видео язма рәвешендә дә, гариза итеп кенә дә tv-vagaz-yandex.ru elektron adresibizga jibera alasiz. Jumğa günübüz mübarek bulsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.